Orĩrĩ a Kenya marathi na mbere kwĩharĩria gwĩkinyia kũrĩa mwena wa Embu gũcerera Mama Gift ũrĩa kana gake gakoretwo ge karwaru, kũrĩa karatũmĩra mĩbira ya oxygen nĩgetha gakĩhote kũhihia. Akenya nĩ makoretwo makiuga atĩ nĩ megũgĩkorwo magĩkinya mũciĩ ũcio nĩgetha magĩteithĩrĩrie harĩa mangĩkorwo makĩhota. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Gen Zs nĩ mekinyĩtie kanitha-inĩ wa JCM kũrĩa mathiĩte igongona rĩa gũcokia ngatho kuma makiuma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, kũrĩa marathiĩte gũcerera ithe wa Karuma Boy. Na rĩu Akenya nĩ makenetio nĩ gĩko kĩa Bishop wa kanitha wa JCM nĩwe Bishop Ben, kũrĩa athiĩte na mbere kwĩranĩra atĩ thutha wa gũcerera mwana ũcio ũretwo Gift kũrĩa mwena wa Embu nĩ agagĩkorwo agĩtwara kana kau kũrĩa mwena wa India nĩgetha gagĩkorwo gakĩamũkĩra ũrigitani makĩria. Rĩu mwĩroreri wakwa kũnjĩtĩkĩria ngwĩkĩrĩre video icio haha, no ndũgakĩriganĩrwo gũ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ. Enjoy. Na stage mtengeneze kwa kina Gift vizuri. Huyo mtoto tukitoka kwao Sunday, Monday, Tuesday or Wednesday aingie ndege aende India. Sini sawa hapo? Si hapo ni sawa? Listen. Tukitoka kwa kina Gift, tukitoka kwa kina, kwa sababu ninaelewa guys, tuko Mama Gift hapa hivi tushafika, and this the 26 October of this month we are coming this place. This Gift mimi mnajua nimekuja kusaidia mtoto na mnaona video tunaenda hapa ndani. I request just with a humble heart of heartful gratitude, tafadhali, as Green Nations and as Super Quality Mattresses we have come here to help our sister. Tumekuja kile kitu kidogo tulikuwa nacho, but we have left it here. But I think for God the hand and TikTokers, all of you, Mauno and kina watu wote recommend sisi kwa sisi. This one want to do hapo ni kwa Mama Gift, this Gift mama yake ni ule pale. So guys, mimi naweza sema kitu moja. I feel what Mama Gift is feeling. Bwana onesha angalia mtu anatumia. Mwanzo mtoto anaumia. Mtoto anaumia, lakini God hapo. Sisi tumejitoa from Kanairo na kuja kuokolea kwenye tunaweza. But najua day 26 kwa hapa Kibaya. Safi. So akizaliwa sana kwangu poa. Ona story haha no ndirabangire maundu ma Embu Mama Gift. Hapo sasa ndio nilikuwa nataka tukuje Mama Gift. Nimeshapanga hiyo, hata group iko karibu kuja tena. Watu wameanza kuchanga. Tamaka. Watu wameanza kuchanga. Sasa wenye wanalipa fare bado wanabook magari juu watu wanataka kuenda wengi. Mama Gift ni kurware murwaru nake. Kana gake. Kahudha oxygen. Yes. 26 is my birthday. Wow. Yes. Wow. Since is your birthday, pia tunahitaji usaidizi wako wewe Joy Masharia. Nega inafure. Si hata huko inafure. Karibu sana. Tutafurahia sana by the way. Hata ni 26. Tunashare birthday. Igiao gako inafure digagituma girisia kwa 10. Tutumire dawa. Sisi gugikoka odo. Ida joke kana jayo ka 10,000. Etiguo nigetha tuonekana Mama Gift na Kenya ukendera na birthday yako nani ngigwe ndakena. Imagine mundu agiteithio kugo nani birthday yako 26 ri. Hari mundu dastumire smile. Torege no giremo ni guka tondu hiri ngiukire na family na ki. At least I'll send 10,000. Wow, thank you so much. Ngajigo nani da didn't hota te ogwa. No anyita itemi. No ndanyita itemi. Ni njega na Jorie Priscilla. Yes. Uhoro wa TikTok